kita ganti server ini, kita putusin dulu deh. Kita putusin langsung aja dari sini. Diturunin, putuskan. Nah, tadi udah kita putusin ya. Terus ininya kita ganti aja. Kok nggak ada koneksi internet, kita ganti Indonesia. Kita coba orang Indonesia. Halo, Hai, dari mana? dari Sulawesi kak. Oh, oke. Kakaknya dari mana? Aku dari Tangerang. Oh Tangerang. Salam dari Sulawesi kak, Sulawesi Barat. Oh, Sulawesi Barat. Ya, oke. Salam kenal. Mari. Ramah kalau orang Indonesia tuh. Ya, kita tuh sendiri ramah. Halo. Assalamualaikum. Salam. Dari mana? Aduh. Oke. Bingung tuh aku mau nanya apa gitu. Hai. Halo. Dari mana nih? Selamat malam mbak. Malam. Malam. Dari Bengkulu mbak. Bengkulu? Iya. Jauh ya? Bukan mantan dari jauh mbak. Iya. Oke. Maghrib dah. Jangan di skip bang. Orang mana kak? Tangerang. Dari mana? Asli mah, saya masih orang Padang. Oh, terus stay? Oke, sekarang di Jakarta Barat. Oh, di Jabar. Deket-deket. Kerja apa? Kuliah? Kerja. Oh, Skip. dari mana nih? Malaysia. Serius? Seriously? Yes, of course baby. Dari mana emang? Dari tadi Dari tadi. dari Bogor. Oke, dari Bogor. Di puncak. Emang Bogor puncak dong? Nanya di puncak. Nggak ada. Dan ada sih, aku sempat nge-record sama orang luar negeri, dan itu sumpah bahasaku kacau banget. Sumpah. Ini salah satunya ya ini. Do you know Indonesia? Yeah, of course. I right. How old are What's your you? name? My name is Mita. What is your name? What is your name, sir? My name is Inju. Benju. Inju. Oh, Yeah, Inju. nice to meet you. You live Nice to meet you. you live in Korea. Yeah, I'm living in Korea. Mm, You live in Indonesia? yeah, I'm use VPN. Linda, how old are you? What? How old are you? Oh, how old me? Yeah. Can you Yeah, guess me first? Mm, 19? 17? No. I'm 23. Oh, really? Yeah. Can you guess my age too? 25, 26. I'm 24.
Oh, 24. Yeah. Yeah. So, what are you doing now? I just want sleepy, but I'm boring. I search this app. Are you Korean? Really? Are you Korean original? But you